jagar shung sap surpa kushap Dilip Sinha lagi zombe phe na zenge ve rulse je pe petap theshi chilo ngi dong sap shi jina nga be che ni shu zap ke nin Ben Macmillan ki patin na ma thang chi su chilo ngi dong sap shi jina dun be che chu tru resa ming mar ngin Dili jagar gi ji tine khang tu petap uche na yu jing kapter uche gi zegor jagar gi chi si thungche surpa Shiv Shankar Menon la thang Perik ba cloudy arpla zue be ne mina kha chi le shu na yu bare tu tiga isha ra long ting khang ki phe na zenge ve rulse che pe petep ki somba bo kushap Dilip Sinha la su khongki petep thishin som gyu pe mi yu kor kat shu par khongki appeal to various countries for help. Nobody came to its help. Turab jugu parla zamling nangel ka pinsu mokchu so senyo mangta ji doshin be khar yakap theda ki phe to zin be lang cho khang yimin tha thakpar yana shung ki phe to ki si ju so zonjin ki kap ter phe ne yakap damin la rogram yong we rigu shu ye kyang yakap su shi ge rogram che me jing yakap shin su yana ki phe la tawang zene che par thokti khaya che me be ne tun the khong la thap thishin som ju kin che bare song Every major country just accepted the China's annexation without questioning it. Mase konki pyo teshi nga mo ne yana ki nga khong su minbe yun se topchul ni I, for example, got to know that in the Manchu Empire there were tenga minju tukap su minju khong su yo be yulkham chupke chazang ne shungshap ki yikyu tuyu lamse shi yo yang tekap yulkham chupke ki khong su pyo me batang na nga mo ne pyo ni yana ta thate jing loksu ne be gelkap jigin ba selpor to tu ba yin shi sungchung so Tibet was always kept separate from mainland China in the Manchu Empire. Yang kushab Dilip Sinha lagi mutu ari shunki nyejar tempep nang ve Resolve Tibet Act she pyoge zunyo sel ve kultu tang ve timjar te ari pyo toki sichu la yuwa chimbe rewa shik tergi yoba sungchung la kongki Very appealing, and it ngan su gives pyo the ki ne tun impression te nang mi tu jo mi tu batang kelte pyo te yana ki chashe su kilen chena pyo ki ne tun yel do watang tedar chungna yana ta shiwe telam yong tu ki reche samshin yu yang tengyo to yana ki pyo wanggyur chebate yagar la sansam so ke kanye mangta chi treshin yu ba reche songchung through the right of self-determination. Zawe kushab Dilip Sinha la ki pyo nan senge ve rulse che be petep teshin zombe gyurim tu kongki inyu ta yana teshin pyo nan ki logyu ki yikcha ka mangta chik kongtu nang yu ba redu Asia rawalung tin kanki Dilip Sinha sargyo ba tenzi tartu ne nyindu shugyu